Nastavlja se ovaj maratonski 8. gem. Nijedan ni drugi nisu voljni da ga predaju. Novo iznenačenje. Dva sata 34 minuta traje meč u Halmstad areni. Nadali smo se znatno kraćem meču. Prednost Riderstedt. Out. 4-4. 3 break prilike imao je Viktor Trojicki, 3 break šanse nije iskoristio. 16. reket sveta i nastavlja se velika borba sa 297. na ATP rang listi. 9 minuta 36 sekundi traje prethodni gem. Nastavlja se neizvesnost u Halmstad areni u ovom prvom singlu. Tek druga dvostruka servis greška u meču za Viktora Trojickog i tek drugi poen koji u ovom setu na servis srpskog reprezentativca osvaja Mihael Riderstedt. Mista 30. Winner iz returna, winner iz forehanda, osvaja Riderstedt i evo sada potencijalno neprijatne situacije za Viktora Trojickog. Šteta, bio je Nec. Ponovit će se prvi servis. Šanse imat će Riderstedt. Još jedan winner za njega. A servis Viktora Trojickog. 22. u meču. Još dve break šanse za Riderstedta. Nekontrolisan forehand, još jedno 30-40, još jednu break priliku ima Šveđanin. Za čitav meč je imao break šanse koliko u ovom jednom gemu Riderstedt. 2 od 3 je do sada realizovao, sada 2 od 5. Break prednosti ima Riderstedt. Još jednim winnerom dovodi sebe u situaciju da će servirati za 5. set. Prvog singla četvrtfinala Davis Cupa između Švedske i Srbije. Puno problema za Viktora Trojickog. Ne prikazuje Viktor Trojicki tenis koji se od njega očekivao u susretu sa čovekom koji je u karijeri odigrao samo 15 ATP mečeva i uglavnom se tenisom bavio na challengerima, ređe, futuresima mnogo češće. Ništa.
Sve glasnije su naravno i navijači da prezentacija Švedske pravo Milku da eto šanse za njih u ovom prvom singlu. Konačno jedan dobar return Viktora Troickog. Petnaest oba. Petnaest 30. Dvostruka servis greška, dve break šanse za Viktora Troickog. Očigledno da se prilično teško nosi sa pritiskom Michael Ridderstedt kada treba on da završi posao. Videli smo da nije realizovao ni 3 set lopte u prethodnom setu, što je logično za igrača koji nema ama baš nikakvo iskustvo u igranju na vrhunskom nivou. Uzastopna break šansa koju ne uspeva da iskoristi Viktor Troicki, četvrta u ovom setu. Sve preciznije igre Ridderstedt, pogledajte. Na samu liniju. Evo i reakcije Nenada Zimonjića. Neobično važan gem. Konačno da je Viktor realizovao tu jednu break šansu i ostao je u ovom setu. Greška Ridderstedta. Nema ni isključenih grešaka Viktora Troickog, ali u velikoj meri meča usudim se da kažem da uglavnom samo ubacuje lopte Viktor Troicki i čeka da Ridderstedt pogreši otuda. Šveđanin ima i veći broj vinera, ne računajući as udarce. A as udarci su izuzetno jako oružje Viktora Troickog. Ovo je bio 23. direktan poen iz servisa u ovom meču. Ništa. Novi as. 40 ništa. Nešto što definitivno treba Viktoru Troickom posle stresne situacije u kojoj se našao u prethodnom gemu i jedan ovakav servis gem. 3 as udarca u jednom gemu za Viktora Troickog. Kako se stvari u tenisu brzo menjaju, u prethodnom gemu imali smo situaciju da je Šveđanin servirao za izjednačenje za 2-2 u setovima, a u sledećem gemu će Michael Ridderstedt servirati da ostane u ovom meču i vidjet ćemo kako se sa takvim pritiskom nosi momak koji se sada nalazi u razgovoru sa Thomasom Enquistom. U najgorem slučaju Viktor Troicki ima još jedan tie break.
U prethodnom setu je on bio u situaciji da servira za ostanak u setu. Sada prvi put u dosadašnjem toku meča Riderstedt se nalazi u takvoj situaciji, ne računajući naravno prvi i drugi set koji su prošli u potpunoj dominaciji Viktora Troickog, ali rekao sam zato i Davis Cup specifičan. Opustio se Riderstedt, svestan je ovaj teniser da on nema apsolutno šta da izgubi u ovom meču i sve što napravi pozitivno je, evo jednog jako zanimljivog navijačkog šala, kažem, sve što napravi u pozitivno u ovom meču je nešto po čemu će se pamtiti pozitivno, naravno, Michael Riderstedt. Ispod 50% ubačenog prvog servisa u ovom setu za Riderstedta. Ništa 15. Te nešto duže razmene udaraca od samog početka meča više odgovaraju Viktoru Troickom. Napao je Viktor Troicki u ovoj situaciji, naterao na grešku svog protivnika Michaela Riderstedta. Nova greška, ništa 30. Na 2 poena od pobedu u ovom meču Viktor Troicki. Kritikovao sam Viktora zbog onoga što je pokazivao u trećem setu, ali i u sportu važi to pravilo da najteže dobiti unapred dobijene mečeve, pogotovo kada ste toliki favorit kao što je slučaj u ovom susretu. Kada igrate protiv nekoga ko je 250 mesta pa i više lošije rangiran od vas. Dvostruka servis greška. 2 sata, 47 minuta igre u Halmstad areni. Viktor Troicki dolazi do 3 veze na meč lopte. A servis za Michaela Riderstedta anulirao je prvu šansu da Viktor Troicki dobije ovaj meč svojim 11. as udarcem. 25 za sada ima Viktor Troicki. 6. već as u ovom setu za Riderstedta. Kvalitet je na kraju morao da dođe do izražaja. Troicki osvaja prvi poen za reprezentaciju Srbije u meču četvrtfinala Davis Cupa između Švedske i Srbije. 3-1 za Viktora Troickog. 6-3, 6-1, 6-7 i 7-5. Viktor Troicki je bio u jako teškoj situaciji, gubio je 5-4 na servis protivnika, ali je osvojio 3 uzastopna gema i doneo prvi poen srpskom Davis Cup timu. Mnogo teže nego što se očekivalo, ali Viktor je odradio svoj deo posla. Srbija vodi 1-0 protiv Švedske. Ono što će uslediti posle neke pauze od 15 minuta je povratak u Halmstad arenu na prvom kanalu Arena Sporta. Drugi singl četvrtfinala Davis Cupa između Švedske i Srbije i meč koji će odigrati Janko Tipsarević i Ervin Elesković. Ervin Elesković 355. teniser sveta. Tipsarević će se naći otprilike u ulozi u kojoj je Viktor Troicki bio u ulozi apsolutnog favorita. Mučio se Viktor, bilo mu je potrebno 2 sata i 48 minuta, ali je na kraju slomio otpor upornog Šveđanina. Troicki je dobio meč 3-1. Uz ove statističke podatke vas pozdravljamo za kratko, pošto se za nekih 15 minuta slikom vraćamo u Švedsku i u Halmstad. Srbija vodi 1-0 na putu ka odbrani titulu Davis Cupu, na putu ka polufinalu gde će rival biti reprezentacija Argentine.